teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman ini. Wow, ini seperti ada bencana teman-teman ini. Wow, kandang kuyuknya hancur lebur nih teman-teman ini. Wow, gimana nih teman-teman ini? Waduh, kandangnya habis semuanya nih teman-teman ini. Wow, ini gimana nasib ondel-ondel yang sedang nginep di kandang kuyuk nih teman-teman ini? Coba kita cari yuk teman-teman yuk. Wow, mereka sepertinya, wow, jangan-jangan Upin Ipin ondel-ondel pada tiba nih teman-teman ini. Coba kita lihat nih teman-teman ini. Wow, benar teman-teman, di sini kosong nih teman-teman ini. Wow, coba kita lihat di kolong sana, tidak ada teman-teman ini. Wow, coba kita lihat di sini teman-teman ini. Wow, kosong juga ini. Wow, gimana nih teman-teman ini? Gimana nasib si Upin Ipin ondel-ondel pocong? Wow, ondel-ondel polisi dan Pak Dokter nih teman-teman ini. Gimana nih teman-teman ini? Coba kita lihat. Wow, 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 wow. Ini ada Upin teman-teman ini. Upin ada di atas gentengnya teman-teman ini. Wow, Upin ada di atas gentengnya nih teman-teman ini. Wow, bahaya nih sekali nih teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan si Upin. Ipin teman-teman. Wow, Upin ada di atas genteng teman-teman ini. Coba kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari lagi. Wow, ini Ipin juga sama teman-teman ini. Upin. Wow, Upin hampir jatuh teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan si Upinnya ya teman-temannya. Wow. Oke, kita selamatkan si Upin nih teman-teman ini. Kita taruh di sini teman-teman ini. Wow, coba kita cari lagi, sepertinya banyak di sini nih teman-teman ini. Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, boneka babi kejepit teman-teman ini. Boneka babi kejepit. Wow, untung saja tidak meninggal nih. Wow, oke, kita sudah dapatkan 3 teman-teman ini. Coba kita cari lagi yuk teman-teman ini. Kira-kira mereka. Wow, ondel-ondel pocong terdampar di bawah kandang kuyuk teman-teman ini. Wow, ada berapa nih? Coba kita lihat teman-teman ini. Wah, ada 2 teman-teman. Ada 2. Wow. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, coba kita cari lagi yuk teman-teman. Wow. Wow, itu ada apa di bawah kandang kuyuk teman-teman? Itu ada apa? Coba kita lihat. Kita bisa lihat teman-teman ini. Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman ini. Wow, dia hampir hanyut teman-teman ini. Wow. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ini. Wow, oke, coba kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari lagi. Ada apa lagi nih kira-kira nih teman-teman ini? Coba kita lihat. Wow, ada boneka hulak nih teman-teman nih. Untung saja boneka hulak nyangkut teman-teman ini. Boneka hulak nyangkut ya, pintar teman-teman ini. Wow, oke, kita sudah dapatkan mereka nih teman-teman ini. Wow, oke, kita sudahi saja teman-teman ya. Wow, karena suasananya sudah tidak memungkinkan nih teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.